Ka National People's Party NPP kalayo ya kajing kersan ka baklem poi berkat hajawai hagamit sinakong nda kajing wan kersan urangba ka Voice of the People's Party WP ba snarbor lalu ya gertong ke NPP Dr. DRL Nonglait nagbentak election sitang semoy ke Shillong Lok Sabha uba snarbor lalu ulawan yesim bentah ha kajing lang yelap election jong ke NPP balong hachiliang right dorbar hall ban penpau ya kajing kersan ya Dr. Nonglait bat kinong ilam ke NPP kila pediang buram yo kene kejingwan kersan kalapen kendit bah yau emalai ke jawai ba wailat miki sela jong ke NPP haba keren ha kejing elang uba wailat ulong ngam syem la kemilanti ya kene handrei ngala nang klain kat ba kene kejing ilap election kadang yat nga ai kublai yo Dr. Nonglait namar kejing munjur ban yakun kum gertong ke NPP kumta nga omanta pilapan i ya kejing klan jong pi ngi klem kemilanti ba snarbor unwan ban kersyanya pi kum ugertong ke NPP kene kalong ka ai ke pakerpang ulpan rap uba wailat ulong ba kene ke jingjia kalong ka dak ka babha ya ke NPP haswa jong ke election chitang semoy ki pat ba na keleng gerilum kasi bat jantia kilawan cekmat ban kersyani ke NPP ba diau gertong jengi namar uyo ya ke jinget bar ke jingsyania jong upat ba ulong ulai nam ya ki jing persang jong Dr. Nonglait habarok kisnam balalet ban yo jing itu ya kitin kasi kum ka official language ke jela ngidei ban aku blayu kum presiden ke KAS bat klaim dabat ya gano ke kam ha kesan berthai ula pentikina ba kitin kasi ka yo jing itu kum ka official language kum MP an sala ban tendru ha ban pendrung no pat ya ka hapok ka kenit ba pra jong gritis chargeri haba pediang ya ke jing wan kersan uba snarbor Dr. Nonglait ulong ngampat ju ye kendu ya lane ye keren bat ulang ba ka phone ngala ju yo ya madia hayutiu bantang kasngi ngayo ban kendu mar kemat yo Dr. Nonglait ula benrap ba ka jingwan kersan uba snarbor kalong ka ba aiman simha ka aiman sim yang ban yo ya kasur rat ba uba keren nak banta ka bah kamiat bat ka roy ka par jong kathan ban yang rangkat ban ngi ulong ka jingelang kaladap smam dagi nong kersan kibele itu syakni ka hol